Taptazamlı. Adam çok şeker. Adam yok ha? Yok, adam yok. Adam yok bu. Oo dünya cüzde getir. Adam yok. Yok. Salam aleyküm der. Aleyküm. Sizlerden sonra aç. Maçtan açıp oturdular. Yok, bunlar da tart baştan oturganlar. Aldık oturup aldılar. Artık oturdular. Bak gel lan. Yok, hava var başa. Yok yakın oturup alsana. Gel sen de otur al. Arka. Yem göv oylaşı mümkün. Arkadan atlar. At otur. At. Yemi aldık otursan göv oylaşı mümkün. Ot aldırıp жүрgüz al deyiş mümkün da. Bular misal üçün buga чейин мына азыр бар азыр 3 тоннаға чейин 5 тоннаға чейин тартабыз бул нерсени. Бул мисал үчүн азыр кара күч колдонбойбуз. Алла Тааланын берилген касиетин гана колдонобуз. Мисал үчүн асман менен жер ортосунда биоэнергия, биоимпульс, биомагнит ошондой ага окшогон ошондой өтө тартылуу күчтөрү көп. Ошол тартылуу күчтөрүн колдонобуз. Жүргүзөт болду. Жоқ, азыр біз бұны магнит таласы менен тартабыз. Келіңіз, қолымды бір тексеріп қойсаңыз, мына келіңіз. Сіз азыр келдіңіз, Шул жерде иштейсіз бе? Қараңыз, қандай? Плей, магнит бар екен. Тазабы? Мына қолды көрдіңіз. Шакеттеш нерсе жок бу. Жоқ, қаласаңар шакекті эле чечип коюн. Эми бул браслетке тийишпей эле коюн, бул браслет эми. Эми карагыла, мына. Мына карагыла. Азыр мына күч менен магнит беребиз, карагыла. Qaragıla, bu güç mına. Gördünüz mü? Mına. Jarmaştı. Ye buna güç mına. Jarmaştı, gördünüz mü mına? Jarmaştı. Yemi men uşul magnet güçü menен bul maşlandı tartamın. Je hiç kanday jip koldonboyum, je başka nerse koldonboyum. Bu yerde bir gana magnetlik güç menен gana tartamın. Qaragıla. Alıstan tartarsın menен. Bir kol ver, tartlar. Parmak menen tartmazsan. Parmak menen. Uç menen. Bul oşonday kılganda bul kasiyet. Oşol. Allah razı olsun. Yem artka. Abi bir kaynalayın. Magnet menен жамаштырабыз. Bunda da magnet menен жамаштырабыз. Мына көрдүңөрбү мына? Магнит болду. Эми магниттик тартылуу күч менен буну тартабыз. Бул кандай десем? Бул бир гана касиет. Алланын берген касиет. Эми ушул боюнча азыр Азербайжанда Элчиев деген рекорд ошондо буюрса ошого даярданып ал денесине Emelerge çıktınız mı? Çıktı. Çıkam. Yok. Эми Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга чейин барып өнөрлөрүн көрсөтүп келгем ошон үчүн. Эми ошондой эле ошо азыр ошо Азербайжанда магниттик талаа боюнча рекорд. Ал денесине 60 кашык жармаштырып азыр рекордко чыккан да. Эми мен азыр 65-70 кашык жармаштырып атам азырчы. Эми ал рекордсмен Азербайжан Элчиев угатса рекорд Кыргызстанда унутпасын. Мен барамын. Буюрса жакында. Карагыла. Баштай берейинби? Вау, şey. Allahu Ekber. Vay güzel.
Ақырында бармақ менен тартам мына. Bir сөймөй менен. Мына, екі сөймөй менен. Мына. Екі сөймөй менен. Екі сөймөй. Бул касиет бир гана Аллахтан. Ошол дагы буйруса көптөгөн номерлерин көрсөтөм. Ошо. Барыңарга рахмат.